Dnevni boravak je prostorija u kojoj provodimo najviše vremena. On najbolje ocrtava karakter vlasnika i to je prostorija koja se smatra najreprezentativnijim dijelom stana ili kuće. Stilovi uređenja dnevnih boravaka mogu biti različiti, a to najviše ovisi o afinitetu i potrebama koje imamo. Ovisno o tome kakvi smo mi tipovi. Dakle, ako volimo puno čitati, sigurno će se u boravku naći polica za knjige, ugodan naslonjač, nekakva lampa za čitanje. A ako smo audiofili ili filmofili, sigurno ćemo televizor staviti ispred namještaja, odnosno namještaj ćemo okrenuti na način da on služi gledanju televizije ili slušanju muzike. U dnevnu sobu, ovisno o njenim gabaritima, mogu se smjestiti različiti elementi, no 3 su osnovna. Sjedeća garnitura, neki zidna garnitura i klub stolić koji služi kao interakcija između ta dva elementa. Garniture su često dominantan element u dnevnoj sobi. One se razlikuju osim po strukturi materijala i po njihovom obliku i funkciji. Garnitura može dakle biti kutna, može biti dvosjed i trosjed u kombinaciji sa foteljama. Ovisno o našem prostoru i o veličini našeg prostora ćemo ukomponirati i garnituru. Upravo zbog uštede i bolje komunikacije u prostoru, garniture se u većini slučaja smještaju uza zid, no to nije pravilo. Nekad se stavlja sjedeća garnitura kao barijera namjerno da se prekine recimo prostor između blagovanja i dnevnog boravka ili eventualno kuhinje, blagovanja i dnevnog boravka. Važan element u dnevnom boravku je takozvani klub stolić. Klupski stolić je nešto što ljudi nesvjesno najčešće koriste u dnevnom boravku, a možda i najmanje obraćaju pozornost na kakav će on biti. On također može biti izveden od raznih materijala i biti različitih oblika. No jedno je pravilo kod njegovog odabira i usklađivanja s ostatkom namještaja vrlo bitno. Klupski stolić nikako ne smije biti veći od sjedeće garniture i on mora biti uvijek realno na visini sjedenja, tako da bude jednostavnije odložiti novine ili bilo što drugo što nam služi prilikom relaksiranja. Kod klub stolića, osim estetskog dojma, važna je i njegova funkcionalnost, baš kao i kod elemenata i regala koji su gotovo neophodni u svakom dnevnom boravku. Elementi u dnevnom boravku su se promijenili zbog same veličine televizora, s obzirom da danas većina ljudi imaju flat televizore, dakle treba puno manje prostora za njih, a oni se također ugrađuju i na zid, tako da su elementi postali puno prozračniji, puno ih je manje, čak i viseći elementi se trenutno izbjegavaju, nego se postavi samo glavni element koji ide na pod, a ostatak prostora eventualno nekakav viseći manji element ili stakleni, tako da što manje zagušuje prostor. Unazad nekoliko godina sve se češće u same elemente ugrađuje i LED rasvjeta, koja znatno doprinosi ugođaju i vizualnom dojmu cijelog dnevnog boravka. U cilju boljeg dojma rasvjeta se može postaviti i na strop, zid ili pod. Baš kao što se u dizajn dnevnog boravka mogu baciti detalji koji prostoru daju toplinu, poput primjerice tepiha. Tepisi su svakako u dnevnom boravku poželjni, ne samo zbog toga što podižu prostor, nego i zbog same topline. S tim da trenutno se ne stavljaju više veliki tepisi, nego manji, samo u prostoru u kojem se sjedi. Ukupno gledano, kod opremanja dnevnog boravka, dozvoljeno je u dizajnerskom smislu skoro pa sve. Poželjno je upotrijebiti maštu i kreativnost i od tog prostora koji nas prezentira učiniti prostoriju u kojoj se osjećamo ugodno i relaksirano.